namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm today continue na mhaka yo Hosingove album yena yi phohlini. Yeah, so mga mi swi vonile even previously I fike hi endla a video la fike hi kombisa ku hayi ku na nkulukumba la Boti Ronny la nga fike hi kombisa ku album ya Mr Post yi phohlini and yona yi tlhela na ti-clips yi tlhela na tinghoma ta Mr Post hinkwato. Nga mi swi vona la kha yi vekela some questionable evidences kwalano hi leni video swona if mi la ku tisa introduction tlhela ka the first video so yi tlhela yi fika yi vekela na this clip yona clip leyi ri ku ni confusion ku mina clip leyi a ni yi tivi a ni yi tivi mina that's why ni asking ku lava yi tivaka clip leyi va nga vula swo karhi so clip leyi ku na lava yi tivaka. So ka the same video leyi ni nga yi endla ku na comment yin'wana yi nga fika yi commentiwa la the initial comment hi yena main source ya hina yena nga ta langutisa yena because lava nga mi comment after yena which means obviously there's a chance you mbone comment ya yena. So this person is Princess Lo Maluleka a khensa swinene hi yena nga vekela link a kombisa ku risimu leri ri kumiwe kwini mani kuma yena mhaka leyi so hi ta hi ya ka that channel. Yeah, so channel ya kona of course ya DJ Slash wa Marimba as you can see here loko yi nghena video kuma na yin'wana very Mr Post featuring Mpanyas featuring DJ Gift type beat mara so swa ku endla this type of songs na ti vona yena leti mi kuma munhu a endla beat ya munhu wo karhi swi tale ngopfu ka tinxaka ta vo mapiano so swi ndliwa ngopfu that side mani kuma yena mhaka leyiwa to tala ti kona laha mi kha mi ti vona ku type beat swa ku i deladela ngopfu hi swona swa mixaka lowa so sure ku na reason ku why that beat a yi twala vo Mr Post hi leyi so ri Xitsonga jam kwalano so as you can see kwalano a swi vona ku vekeliwe Mr Post na Ben Mayengan so swi loko impela hayi this beat a yi direct ngopfu ka side ra Mr Post so a hi pfuleni veki hi twa ka background kwalano. So as you can hear guys it's the same beat. This is the exact same beat leyi nga fika yi tekiwa la hi Boti Ronny yi chela ka account ya yona so yi ti onherile swinene because loko ri se hi the chances to album ya Mr Post yi phohlini hi nga ko va 1% chance because loko munhu a za a hemba hi beat yo karhi swi very clear ku i va a ri hava those songs so swi loko a hi nyikeni 1% chance yo hi nga va yi phohlini 99% chance yo album a yi phohlanga loko ze ku ri 99 guys wa survive kwalano so chance ya ku yi va yi ri low ngopfu ka yitsi too low so Boti Ronny mahemba you are lying you are lying yo ti rhuketerisa hi vomu ku ni vone kha yi ku hey va busy na yo ka Facebook as you can see kwalana ku na post ya leyi nga kombisa ku hey ku na vanhu va nga busy no hi rhuketela ka on Facebook so yo ti xavisa hi vomu so as stated previously i vanhu lava nga ka beef Boti Ronny na Mr Post already hi kombisini ku hayi ya hlule Mr Post beef kwalano na manager plan as you can see kwalano so hayi loko ra mi ngeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe so mhaka yo album yi phohlini 1% chance which means it's a lie come on guys 1%. Vanhu va hambi to vanhu va Xikwembu ti van'wana xitori xiswonga va xikomba xi nghenelelana loko ni kwata ni dropa phone a ni dropi mhaka ku na drop ku ni lava ku dropa mara it's not like na dropa ko va ku ni va ni dropini tlhela ni fona futhi a swi vuli ku ni fake ni khoma kumbe yi rila futhi ra vumbirhi na ra vunharhu loko rila ra 4 hambi no khoma fika miyela ku wi a swi vuli ku ni miyerini ko va ku a ni va ni miyeri mhaka ku ni miyerini and then va khani la ku miyela mara it's not like na miyela vulavula he kata mina la ku xavela swini yini mhani va rini ku xeweta na tihuku ta ka hina ta ku misa hayi kulani mani u mi byela mi fake va mi kurini